Turabashuje ababana na Vedasta Empire ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Abatarakora kuri subscribe mugerageze mukore kuri subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu tubagezaho buri munsi. Tugarutse mu makuru yacu nkuko twabibasezeranyije ko tuzaza tubagezaho uko byifashe mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu gihugu cya Congo. Uyu munsi tuje kubabwira amakuru n'ubundi ejo twari twavuzeho ariko yabaye confirmé cyangwa se byemejwe by'ukuri. U Rwanda na Congo byagiranye amasezerano ntakuka yo kugarura umubano, by'umwihariko ku busugire bwa buri gihugu nkuko twari twabibabwiye ejo. Turi buze kurebera hamwe rero ayo masezerano bagiranye, turebe no mu buryo burambuye ibikubiye muri ayo masezerano. Ikindi kandi Kainerugaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yagize ati ntabwo nkeneye yuko Joseph Kabila yakongera kuba umuyobozi wa Congo, ahubwo yongeye muri Twitter ya kabiri yemeza ko ashyigikiye Felix Antoine Tshisekedi mu buryo bukomeye cyane, kugeza aho yanamwise grand frère wiwe. Turaza rero kurebera hamwe icyo Donald Trump yavuze ku masezerano u Rwanda na Congo byasinyanye ndetse n'uruhare afite muri icyo gikorwa. Ni ukuvuga ngo buri wese yarazi yuko Donald Trump nta ruhare ahagarariyemo cyangwa se ataba ari mu bibazo by'u Rwanda na Congo, ariko uyu munsi aragiye arandika agaragaza yuko ari we biriya byose uri kubikora. Yes, turaza no kurebera hamwe ibyo Teresa Kayikwamba yanditse nyuma yo kugirana amasezerano nyuma yo gusinya amasezerano hagati yiwe na Olivier Nduhungirehe, bose bahagarariye Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane. Ni ukuvuga ngo izo nizo ncamake tugiye kurebera hamwe, nizo tugiye gusesengura turebe ese ibintu birava he, ese ibintu biragana hehe, dore yuko bigaragara yuko akazoza karahari ko kuba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byakongera kubana, byakongera guhahirana. Ni ukuvuga ngo dushingiye ku masezerano yasinywe agasinyirwa Washington, ni ukuvuga ko umuntu wese nta kintu atareba, ni ukuvuga ko umuntu wese nta kintu atumva. Vedasta Empire mukore subscribe buri munsi, abatari bayikora abandi bakore comment, tubashe kumenya amakuru tubagezaho uburyo kimuyakira inshuti zacu. Abumva yuko bakora sharing basharinge n'abandi bantu babashe kubona amakuru yacu kandi bayabonere ku gihe. Twagiye twihuse cyane tudatinze, reka turebere hamwe amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes, ni ukuvuga ngo ni ihame ni ntakuka byakozwe, bikorerwa imbere y'umunyamabanga bikorerwa imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose inshuti zacu tubabwira ni uko tuba twagiye tukabakorera ubushakashatsi kuri ibyo ngibyo, ndetse tukabasomera amatangazo aba agiye asohorwa n'impande zombi. Ni ukuvuga ko noneho bidasubirwaho guverinoma y'u Rwanda yamaze kubyerura yuko yagiranye amasezerano na leta ya Congo kugira ngo bagarure umubano. Rero reka turebere hamwe bimwe mu bintu bikubiye mu masezerano, nubwo ari byinshi tutari bubashe kubivuga ngo tubirangize, ariko ni ukuvuga ko twagiye tubibashyira mu ncamake kugira ngo buri muntu wese amenye uruhande, buri muntu wese amenye buri ruhande ibyo rwiyemeje. Icya mbere ni ukuvuga ngo
baraharanira yuko basinyanye amasezerano avuga ko buri gihugu kigomba guharanira ubusugire bw'ikindi gihugu. Birumvikanye cyane, buri gihugu kigomba guharanira ubusugire bw'ikindi gihugu. Iyo tuvuze rero ubusugire bw'ikindi gihugu, nuko nta gihugu gishobora kwifuza yuko ikindi gihora mu ntambara cyangwa se ngo habe hari ibyatera ikindi gihugu biturutse mu kindi gihugu. Ikindi kandi bimwe na bimwe murabizi kandi murabisobanukiwe byari bibangamye nuko bagomba kubikuraho. Urugero, reka dutange urugero. Murabizi ko Kongo icumbikiye umutwe witwaje intwaro w'iterabwoba FDLR rero ni ukuvuga ngo mu byo basinyanye nubwo wenda batabirambuye ngo babivugeho neza, byange bikunda FDLR igomba gusenywa, kuko nimba bavuze ngo buri gihugu kigomba gukora iyo bwabaga kigaharanira ubusugire bw'ikindi gihugu, kandi murabizi yuko FDLR ihora iteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nta bandi babifite mu nshingano, ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gukemura icyo kibazo. Ntago twigeze tubona wenda uruhande byo u Rwanda ruri buze gukosora cyangwa ruri buze kuba rwashyira mu bikorwa, ariko mu by'ukuri mu ngingo bavuze bongeye bavuga yuko ingabo zose bari buharanire yuko ingabo zose zo mu bindi bihugu ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo imitwe yose cyangwa se imitwe y'inyeshyamba yose byange bikunda barareba uburyo ki bagomba kuyikuraho, maze cyangwa se nibi urabona, ni ukuvuga ngo mu bintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagomeje irega u Rwanda yuko u Rwanda rwaba rufite ingabo muri Kongo cyangwa se rugatera inkunga umutwe wa M23. Nkuko bagiye babirega u Rwanda ariko ntabwo byigeze bigaragazwa. Nibwo bwa mbere twaba twabonye Tereza Kayikwamba abasha kuvuga disikuru ariko bikarangira adashyizemo Repubulika y'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero bitangaje kumva yuko Tereza Kayikwamba ashobora kuba hari disikuru yavuga akasoza atashyize mu majwi Repubulika y'u Rwanda. Rero ni ukuvuga ngo Tereza Kayikwamba mu bintu yatangaje, nawe yatangaje yuko anejejwe muri makeya ugereranyije ushyize mu ncamake y'ibyo yasohoye, y'itangazo yanditse cyangwa se ya disikuru yavugiye hariya Washington amaze gushyira umukono ku masezerano. Yavuze yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishimishijwe cyangwa se inejejwe cyangwa ifite ishyaka ry'uko umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umubano w'u Rwanda byakongera bikazahuka, bakongera bakagendererana bagahahirana. Mu bindi bavuze, urebye Tereza Kayikwamba mu bintu yagendaga acomekamo, nubwo atabyeruraga, yashakaga kuvuga yuko hari icyakorwa, bo bafite ubushake bw'uko hari icyo bakora kugira ngo umubano wabo w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongere ubyibuke. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ibyo byose yabashije kuvuga, cyane n'ubundi yacumiragamo utuntu ukumva yuko wenda ka kantu kakiriyo, ariko reka tubyitege, n'ubundi hazagomeza ibiganiro. Tunabamenyesha ko muri uku kwezi kwa gatanu Olivier Nduhungirehe ari bwongere guhurira na Tereza Kayikwamba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington, ubundi bakomeze. Ubundi ni ukuvuga ngo Tereza Kayikwamba mu byo yavuze ko biriya ari itangiriro, atari nta hantu byari byagera. Yashatse kugaragaza yuko utuntu bakoze ari dutoya kurusha ibyo bamaze gukora. Amaze kuvuga yuko ibintu bakoze ari nk'itangiriro, ibiri imbere ari byo bikaze.
noneho rero reka turebe ese ni ukuvuga ngo uwabahuje cyangwa se minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nta kindi yavuze, yahise ivuga uburyo ki ibyo bakoze ari ibintu byishimiwe, ivuga ko byanga bikunda buri ruhande rugomba kubahiriza amasezerano bishyize buri ruhande rushyizeho umukono. Reka rero turebe ese ubundi ni ukuvuga bundi hari kubura iki kugira ngo ibyo byose bibe byashyirwa mu bikorwa. Ubundi buri ruhande twari tumenyereye yuko buri ruhande rwahagurukaga ku masezerano rwagera mu gihugu, ibyo amasezerano bashyizeho umukono ugasanga bahise bayahakana batagira gute, batararenga n'umutaro. Ariko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe unteze amatwi n'undi wese waba uri ko uzanyumva, uremeza yuko n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari amasezerano yaba yasinywe n'ubundi buri buze kuba nk'uko byagendaga? Njyewe ku giti cyanjye mu ruhande rwanjye ndemeza yuko iriya ari intambwe nziza, n'intambwe nziza umuntu wese yabonesha amaso yiwe cyangwa se akumvisha amatwi yiwe yuko igikorwa Donald Trump cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze ari igikorwa cyiza cyane, ari igikorwa giharanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho rero reka turebe mu by'ukuri intumwa ya Donald Trump ihagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika cyangwa mu bikorwa bya Afurika ibyo ari byo byose, yasohoye nawe itangazo ariko ahita avuga ko impunzi zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagaruka mu gihugu cyabo, duhereye ku mpunzi ziba mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo bavuze ko byanga bikunda buri muntu wese aho yakuwe cyangwa se ubutaka bwiwe yakuwemo agomba kubusubiramo, agace yakuwemo nimba wenda barirukanywe n'intambara, buri muntu wese agomba gutaha agasubira mu gace yavanywemo. Ikindi kandi ni ukuvuga ko buri mpande zombi zigomba kubishyiramo imbaraga, ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta y'u Rwanda, bose bagomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo impunzi zibe zabasha gutahuka. Ni ukuvuga ngo mu bintu nanone bibanzeho cyane cyane ni impunzi ziri hirya no hino, mu mahanga, si mu Rwanda honyine n'ahandi hose. Murabizi ko impunzi z'abanyekongo ziri ahantu hose hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Bemeje yuko rero mu burenganzira bw'impunzi bagomba guhita bataha bagasubira mu gihugu cyabo. Ikindi kiri gushidikanywaho buri muntu wese atari kubasha kubona icyo yabivugaho ni uburyo ki M23 iri buve mu birindiro cyangwa se iri buve ahantu yari yarafashe. Abantu benshi bari gutekereza kuri icyo kintu, ese ko amasezerano akozwe hagati M23 yakoze amasezerano yagirana na RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagirana amasezerano yuko buri ruhande rugiye kubahiriza ibyo uruhande rumwe rusaba. Ariko twibuke yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo yasabaga yuko M23 yarekura uduce yafashe twose. Ni ukuvuga ngo M23 iri buze kubyemera se? Reka tuze gutegereza turebe. Gusa amakuru tubafitiye atariho ivumbi, hari uduce twinshi M23 yamaze kurekura muri Warikare igasubira inyuma. Abaturage bagiye bayibona ifata ibikoresho byayo iri gusubira inyuma. Biraca amarenga yuko ese M23 ikibuga cya Kavumu ikitanga, biraca amarenga yuko M23 iri buve Igoma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yagiye ifata. Ubwo nibyo dutegereje, niyo makuru tugomeza kubashakira, niyo makuru tugomeza kubagezaho, uko biri bugende bihindagurika kose turi buze kugenda tubibagezaho, cyane cyane yuko ari cyo kitubesheje hano kuri Vedasta Empire, no kubagezaho amakuru agezweho kandi ashyushye. Nshuti zacu, nshuti dukunda cyane, hari iyindi ngingo
twavuze ku bintu bijyanye n'ibyo Kainerugaba yatangaje, kuvuga ngo ni umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Yagize ati nk'uko tubimenyereye hari ibyo atangaza tukabifata nka byenda gusetsa, ariko tujya kubona tukabona ibyifuzo yatangaje cyangwa se ibintu yatangaje n'ubundi nibyo byifuzo bya Uganda. Rero yagize ati ntago nkeneye yuko Joseph Kabila yasubira ku butegetsi. Iyo ni Twitter ya mbere ikubiyemo icyo kintu yuko Kainerugaba adakeneye yuko Joseph Kabila yasubira ku butegetsi. Twitter ya kabiri yaje afelicita cyangwa se ashimira cyangwa se yereka Tshisekedi yuko amushyigikiye, ni ukuvuga ngo rero muri izo Twitter zombi Kainerugaba yahise agaragaza uruhande aherereyemo, avuga ko atagishyigikiye M23. Ese nibyo cyangwa sibyo? Buri muntu wese rero turamushishikariza kuzaza akurikirana Vedaste Empire kugira ngo azaze abonera amakuru ku gihe. Turagira ngo tuzarebe uburyo Kainerugaba azava kuri M23 agashyigikira Tshisekedi, dore yuko ariwe wabyitangarije muri Twitter yuko atagishyigikiye M23 ahubwo ashyigikiye Tshisekedi. Ndababwiza ukuri, ibintu turi kubona ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitungurana. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi tubonye amakuru aryoshye, tubonye amakuru y'amahoro, tubonye amakuru arimo ubwuzu cyane ku buryo buri muntu wese yagira amatsiko yo kumva ibizakurikira. Reka turebe ese ubundi Donald Trump turi buze cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi buze kuzigereranya n'abandi bantu bakozeho bwabaga kugira ngo bahuze Leta y'u Rwanda na Leta ya Congo, cyangwa se hari buze kujyamo itandukaniro. Gusa icyo twakunze nuko n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose zikora zikomeza kuvuga yuko ziri gushingira ku byo akarere k'ibiyaga bigari bagezeho, kandi nabwo bari gushingira ku byo SADC yaba yaragezeho. Ni ukuvuga ngo nta na rimwe bigeze batesha agaciro ibyo bariya bagezeho, cyane cyane imishyikirano ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo idoha muri Katari, nayo bashingira ku bya Doha na Katari. Tubibutse yuko M23 ijya gusinyana amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Katari muri Doha. Twari twababwiye yuko uriya mugabo ushinzwe ibikorwa bya Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi yari yakubutse muri Doha muri Katari, aribwo hahitaga hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bagahita bemeza yuko bagomba guhagarika intambara mu buryo bwihuse, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu biri buze guhita bikunda, ntabwo ari ibintu biri buze guhita bishyirwa mu bikorwa. N'ubundi kuri tere urugamba ruracyakomeje, ariko ibintu bigenda buhoro buhoro kandi bikagira gute bikajya mu bikorwa. Ariko ntabwo twagenda tutababwiye kuri iki ngiki. M23 yataye muri yombi abantu bari bazaniye FARDC tuvuga niba abasirikare bagiye bari hirya no hino hafi aho ngaho za Goma, bagiye urugamba Goma ikimara gufatwa bagiye bahita batatana. Hari abantu rero bafashwe bari bazaniye amafaranga FARDC ndetse na FDLR. Abo basirikare ba FARDC na FDLR bagiye batatana, ndetse n'abandi bari hariya hafi na Goma bari bazaniwe amafaranga yo kubatunga. Ariko tubibutse yuko n'ubundi ejo n'ejo bundi Wazalendo murabizi yuko iri mu ruhande rwa
kuri leta iri mu ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se yari ifatanyije na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR, bakozanyijeho biturutse ku makimbirane yo kuba ahari Wazalendo ishobora kuba yatangira gutekereza ko FARDC batakiri kumwe, bitewe n'uko ubundi ikintu umugambi wa Wazalendo ni ukurwana n'intambara. None rero mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba ihagaritse intambara, n'ubundi byange bikunda ntabwo bari buze gucana wabo. Ni ukuvuga ngo Wazalendo icyo yoyo ishaka nuko bakomeza bakarwana ngayo, nk'uko ni nayo mpamvu, ni nacyo kintu kiba gitumye wenda bari kurwana. Bobo nta mushahara w'ukwezi bagira, uburyo bahembwamo ntitwakubabeshya, ariko ubundi ahanini harimo n'amakimbirane y'uko bashobora kuba baza abo ngabo bafashwe bose bazaniraga amafaranga FARDC na FDLR, ariko Wazalendo nibe yabona kuri ayo mafaranga. Turakomeza tuba tuhohereze izindi nkuru zijyanye no kuri ibyo byose tubabwiye. Imana y'amahoro ibaho umugisha, turabakunda cyane. Ciao ciao.